pošto sam bila mnogo aktivna u vreme srednje škola i kasnije, znači radio i televizija je bilo u pitanju, medijski taj rad, a onda paralelno sa medijima i muzika, odnosno muzička škola, muzički hor, pa i crkveni hor posle toga, odnosno dirigovanje crkvenog hora Otac Justin u Vranju. Za mene su čuli neki muzičari i usledio je poziv. Usledio je poziv od mojih kolega. U to vreme orkestar se zvao Nečiste krv i oni su radili u Haremu. To je bio poslovni, ja mislim da još uvek ne znam da li postoji, jer to je bio poslovni simbol eminentni, jedan vrhunski restoran u samom centru grada, u sklopu muzeja Haremu čuveni, gde sam prihvatila njihov poziv i počinjem sa radom zvanično, znači kao vrlo mlada, vrlo mlada i počinjem sa zabavnim pop repertoarom. Neguju se divne pesme iz doba 60-ih, 70-ih, 80-ih godina. Neka od njih, recimo, izvođači ću da pomenem, Lutajuća srca, Josipa, Maja, Bisera, Nedelkade, Magazin, Novi fosili, sve sa čega mogu da se setim. Prelepe pesme uglavnom i bilo nas je 4, od toga, znači 3 nas je pevalo, to je bilo za trozvučnih 3 glasa i to je bilo divno, ljudi su čak mislili da, tad su bile kasete, nisu bili diskovi još, mislili su da se to pušta, to je toliko identično originalno zvučalo da su oni mislili da mi to puštamo, eto, pamtim te neke lepe anegdote i Vranje iz tog perioda, Vranje koje sluša mnogo ovu muziku, onda se upoznam ja i sa vranjskim, evo sam brzo učim i vranjske lepe pesme, makedonske, starogradske, romanse. Moje kolege su bile takve, negovali su lepu muziku, lepe note, lepe pesme. To im je bilo prioritet i bila dobra muzika zapravo. I samim tim smo imali uspeha, čak i u to vreme imali smo jednu ponuda da dođemo i da pevamo, da radimo u Interkontinentalu u Beogradu, već tada. Tako da je to bilo mnogo lepo. Naravno kasnije, pošto sam ja u familiji mnogo muzičara i jedan njih je Bobi Krapinac, gitarista čuveni, a onda tu su mi braća Dejan i Goran iz Colorado benda, gitarista solo i bas gitarista. Onda pokojni ujak Zoran, koji je bio sa mnom u Nečistoj krvi, ali je kasnije i bio ovako deo nekih drugih orkestara i sa njim sam isto radila. Onda nastavljam sa njima, naravno, radila sam sa stricem i sa svojim braćom, tako da sam ja jedan deo života iz muzičkog provela i Vranja.